Со мной Сатурн Огабек Абдумуминов. Assalomu alaykum, butun planeta. Жасурбек Тайсон Жураев. Assalomu alaykum. Казбек Толен. Еще раз. Аймырза Бекимбетов. Добро пожаловать. Аймырза тут самый новенький, наверное, самый не медийный, неизвестный человек, но расклад такой. Он провел очень близкий бой с Нурисламом Рызбаем, правильно? Это было жесткие 3 раунда, и мы решили дать ему шанс, потому что Тайсон уже победил Нурислама. Нам очень интересно, как пройдет этот бой. И парень красавчик, принял на коротком уведомлении, вышел, подерется, покажет шоу. Респект, красавчик. В принципе, Сатурн и Казбек уже пообщались. Я хочу задать первый вопрос Казбеку. Вот вчера на конференции көп гапырды Сатурн. Какое впечатление, как ты, вот в первый раз ты с ним увиделся, пообщался? Не ойлайсың вообще-то Сатурн туралы? Не ойлаймын, нормально, негізі нормально жігіт. Бірақ енді дұрыс қой, шоу жасау керек, кішкене қызықтыру керек. Это тоже надо уметь. Ол актер конкретно. Мен сияқты актер ғой. Оның қолынан келеді, шоу жасай алады, қызықтыра алады. Сол үшін басқа ештеңе айтпаймын. Men bu boyda menda aktyorlik qobiliyati, mediyni qobiliyati Konor Makgregordagidan kuchli. Lekin bu boyda menda yangi narsalar paydo bo'ladi. Nimaga? Menda sportivniy holatimni men ko'rsataman inshaalloh. Sportivniy, xudo xolasa inshaalloh. U baqir-chaqir media menda o'zi tug'ma qobiliyat. Konor Makgregorni prosta changimda qoldirib ketaman. Lekin sport qobiliyatim kam edi. Mana shu narsani butun dunyoga ko'rsatib qo'yaman. Inshaalloh 2-aprelda. Xudo xolasa Allohim beradi. So'radim, men so'rayapman, Alloh beradi. Men so'raganlarim hammasini beryapti. Hozir M5 keldim, BMWda keldim. Merz zo'r bilaman, lekin M5 keldim. Men xayolimga kelmagan bundaqa mashinalar minish borki, Allohim meni shoshiltirib qo'yapti. Xudo xolasa har bitta bandani shunday shoshiltirib qo'ysan, yangiliklar bilan, uydagilar xursand qilishlar bilan. Дерзкий тачка. Четкий. Вон. Как еще раз? Вон. Саған берді ғой сұраған. Енді бізге берсін. Иншаллах, брат, иншаллах. Тебя этот не бесит то, что именно на тебе он вдруг стал таким теперь? Все, говорит, ничего, только проф, я боец, ничего на кого не буду раскачивать, говорить, медиа, все, говорит, я спокойно выйду, подерусь. Жоқ, енді бұған дейінгі конференцияларын көрген жоқпын, шынымды айтайын. Бұған дейінгі соперниктермен қалай сөйлескенді көрген жоқпын, если честно. А так, білмеймін. Маған келгенде бұндай болып отыр ма, или... Мен Afroqozoqda ezib tashlaganman. Birinchi Afroqozoq kelganda, Afroqozoqqa men sraz yopishganman. Nimaga? Unda men ochidim. Brat, men ochidim, qornim och edi. Men oldimga chiqqani g'ajirdim. Hozir ash emassan Men hozir, brat, men to'yib qoldim. Alloh menga ko'p berdi-ku, men qo'rqib qoldim. Bu berayotgan narsasidan qo'rqdim. Hayratlanib qoldim. Qanday? Men ish qidirib yuruvdim, bu yoqqa keldim. Men ashpon qo'y, brat. Brat, lekin menda yangi yo'l bor. Demak, ikkalamiz ham ikkitasida zo'r boy bo'ladi. Rejim. Вообще, сомнений жоқ, уайымдамаса. Xudo xolasa inshaalloh. Birinchi raunddan, birinchi sekunddan boshladi ғой сразу. Inshaalloh 15 minut tulka gaz o'yin. 15 minut. Xudo xolasa. Bo'lib mumkin. Alloh. Men yarim soatdan 3 kunlab ham urushaveraman xudo xolasa. Men tog'da bo'risiman. Tog'da bo'rilar och qolsa, oilasi uchun bilasizlar, chestniy hayvon bu bo'ri. Oilasi uchun har lahzada har narsaga tayyor. Bo'rini bilgan biladi. Xudo xolasa inshaalloh bo'riligimni isbotlayman. Voq deb ko'chada nom olaman hali. Inshaalloh. В конференцияда face-to-face жасадық. Muxlislar ko'p жазады. Казбек akasi опасный ekan. Hamma maqtayapti. Казбек baquvvat, Saturon o'ldi. Brat, men musulmon. Hech qaysi bandadan qo'rqmaslik kerak. Bo'y, ves, gavda 200 kilo bo'lmaydimi? Taq tegadi, ketdi. Odamning joni qilisida turadi. Bir mushta. Olay söylege bo'lmaydi. Ayt, ko'rsatamiz. Inshaalloh ko'rsatamiz. Ko'ramiz. Неге айтшы, Казбек. Қалай не олай еді? Олай қатты сөйлеуге болмайды. Мен айрам, мына любой. Мен талай бұқаларды көргем. Любой айрам деп
пох, ол сразу айырылып кеткенше, так что олай ірі сөйлеуге болмайды да. Кішкене болсын бір скромность ету керек адам деген. Сатурнда кішкене шоу жаса, базар жоқ, бірақ енді деген нәрселер сәл азайту керек сияқты, родной. Сәл пәл өзің Алладан сұрап жүрмін дейсің. Скромный адамдарды Алла жақсы көреді, брат. Зачем олай қатты кетпей-ақ қойсын. Balkim Mandag'azini ham bir yaxshi ko'rib qo'ygandir. Mandag'azini. Men hayotda skromniyman, hayotda вообще meni ko'rgan og'aylarim biladi. Kuldirib odamlarga yaxshi kayfiyat ulashdi. Biz yaxshi ko'ramiz og'aynimiz bilan. Kimdirlar xato o'ylaydi, lekin men buni chiqarish uchun, men mehnat qilganman. Bu mehnat mahsuli o'zidan o'zi pulga kelmaydi bu narsa. Bu pulga kelmaydi. Men Xudo xolasa shu mehnatlarim mahsulini ko'rsatadi ekanda. Inshaalloh. Mende 4 konkretно шығып тұрды. Xudo xolasa шығару керек саған, әлде де шығару керек саған. Чуть-чуть. Mayli. Тайсон, неге үндемей отырсың? Бірдеңе айтшы. Bular gapirib bo'lmaydi dedim, ikkovi gaplashib turibdi. Gaplashib turgancha endi o'shan gapini bo'lmaydi dedim. Gaplashib olsa bir mazza qilib ikkovimiz hali gaplashib olamiz. Просто Сатурнды туралы қолдау жасамайсың ба? Endi bu zaten har doim mana 2024dan beri zaten yonida, ya'ni qo'ldan kelgancha harakat qilib, yonida pardishga qilib turaman. Endi qo'ldan hozir ham nasib bo'lsa endi nima deydi? Do'st o'limgacha pardishkada bo'ladi. Joni bo'lsa nasib qilsa chiroyli pobeda g'alaba qiladi. Inshaalloh men ishonaman bunga. Shpetgacha mana uddalab keldi. Ya'ni gapiryapti, destuva qilyapti. Lekin o'zi hayotda mana chaqir qilgan mana hayotda men buni yaxshi bilaman-da, o'zim hayotini nima ichki dunyosini bilaman. Hayotda juda ham fikrona, yaxshi, nima deydi? Kam gap. Prosta internetda gap so'z bo'ladi, lekin ichki dunyosi boshqa. Nasib qilsa chiroyli pobeda qiladi, inshaalloh g'alaba qilamiz. Xudo xolasa. Kommentariyga yozavermish, родной. Saturn sen kim yozdi? Do'stim. Do'sting yozavermish. Men kommentariy yozdim. Kimga kommentariy yozdim? Mаған kommentariy aslan yozavermish. Endi nima deydi? Do'st PR ham qilish kerak. Orasida PR ketadi. U narsa hapi u narsaga o'zingga masalan yozasan, to'g'rimi? 2-aprel ko'ramiz. Men sen yozib o'tgan jo'qman. Hayrat sen. O'ldirasan desang o'ldirib qo'ymaydi-ku endi u. Endi u bo'ladi-da, endi internetda endi bo'pti mayli. Hazilkash boshqa Yevropada Habib bilan Islom Maxachev bo'lsa do'stlik timsoli, O'rta Osiyo esingida Tayson bilan ikkalamiz. Chunki bizani Alloh birlashtirib, oilamiz uchun harakat qilgan qildi. Ikkalamiz bir-birimizni tushunamiz, bilamiz. Umuman bir-birimizdan bir kamchilik qidirmaymiz. Kistamizda pulimizni sirasi sanamasdan olib ishlatib o'ramiz. Mashinamiz so'ramasdan minib ketamiz. Telefonimiz kodini ikkalamiz ham bilamiz. Bunaqa do'stlar kamayib ketgan, to'g'risi. Biz ham o'rnak bo'lamiz. Hammasi zo'r bo'ladi. Ya yaxshi bo'ladi, ya yaxshilikka bo'ladi. Lekin bu narsada bir hikmat bor. Demakki, mana shu yerda o'tiribmizmi, demak bu 2-aprel menimcha yonadi. Juda kuchli zaryad jang ketadi. Qarsilas turali ne aytasan? Qarsilas turali. Raqibingga nima aytasan deyapti? Raqibimga men endi bo'laman, endi tirikchilik qilib, harakat qilib, mana Qozog'istondan kelyapti. Mehmon, ya'ni mehmon otangdan ulug' deb qo'yibdi. Malas omadini bersan, gazini bossan, sen zo'r bo'lsan, masalan yengadi. Agar men zo'r bo'lsam, men yengaman. Ya'ni bu jang, sportimning interes. Bu yerda ikkovimiz urishyapmiz. Nasib omad tilayman bunga. Jangiga omadini bersin. Agar zo'r bo'lsa yenga olsa meni. Shunday. Lekin men shunaqa jang ko'rsataman. Nasib endi jangda ko'rib olasizda, endi o'zim ko'p narsalardan xulosa chiqarib, o'zim mehnatimga ishonaman, chidamliligimga ishonaman. Если ты будешь дальше молчать, они будут говорить и говорить, ты просто уйдешь, и все, мы тебе не дадим. Тайсон туралы не айтқанда, смело отвечать. білмеймін, аздаған уақыттың ішінде бізге келісімшартқа қол қоюмен бойды қабылдауға шанс келді. Қанша жыл армандадық, енді осындай үлкен лигада төбелесуді аяқ асты ойламадым. Тайсонмен осындай Өзбекстанға келіп, Ташкент қаласында Хумо арена төбелесем деп. Күтпеген жерден бізге вызов келді. Осылай Тайсонмен төбелесесің ба? Осы 2-апрель күні. Бірақ басқа салмақта болған ол кезде әңгіме. Сөйтіп, хорошо, жарайды, қабылданды. Аздаған уақыт болып, бізде даже 2 айда, 1 айда болған жоқ. Санаулы 10 күндердің ішінде қабылдадық вызовты. Болды енді бұйырса, Алла қаласа.
бәрі қолымнан chiroyli jang bo'ladi, Chiroyli zaryadli jang jang bo'ladi. осы 10 күннің ішінде қандай дайындық болды, сол дайындықты Хум аренада Сала-сал bo'ladi, үш раундтық ichkariga бойда kirgandan keyin. көрсетеміз. А вообще формадасың ба вообще? Тренировка Вообще, постоянно істейсің ба? в целом, бір айға жуық менде не болды, тоқтату болды тренировканы из-за травма. Қазір енді шүкір, травманың бәрін жаздыртып, сол енді қайттан залға ораламын ба деген кезде сразу келді, хабарлама болды, соны хабарламаны қабылдадық, сразу осы жерге. Молодец. База Молодец, қандайсың? База тайквондо менде. О, Taekwondo. Taekwondo bilasan, ne u? Taekwondo endi odam uylar ko'taraveradi, odam kaltakdan o'lmaydi. Qalay taekvondoda? Taekvondodami? Qalay? Endi taekvondoda nima desam bo'ladi? Taekvondo endi ko'proq oyoqda, to'g'rimi? Ha, oyoq bo'lganicha endi men endi qo'lda yaxshi. Жоқ, қолда жақсы дегенде түсінемін. Қолда жақсысын, оның бойларын да көрдім мен. Соңғы Нұрислам деген бауырыммен төбелескен бойды да көрдім. Бірақ мен база тайквондо болғанмен, мен ешқандай бойымда аяқпен ұтпағам. Енді чисто грэплинг болған. Осы көрдім, қайсысы жақсы болатын, либо стойка, либо грэплинг, либо аяқ, бәріне дайын болу керек. Men o'zim chidamliligimga ishonaman. Va chidamligimga o'zimning nima deydi, mana davlana beraman ko'proq jangda. Endi bu jangda endi ko'proq davlana beraman. Salasal bo'ladi, men oxirigacha davlana berib urishaman bu jangda. Endi men jaydarimanda ko'chada shug'ullanib, endi og'ir mehnatlarda ishlab harakat qilgan, qotirgan badam bu. Nasib bo'lsa davlana beraman. To'lka davlana jang bo'ladi menimcha. Kuchli zaryadli jang bo'ladi menimcha. Ты вообще удивился, что он выиграл и Нурислама, и Нурдаулета? Екі бойында да мен көрдім, бірақ толықтай көрдім деп айта алмаймын. Просто иногда кадрлар болды ғой, басын басып кеткен жер, артына шығып ұрған, и бүйтіп скачковыймен жүгіріп келіп ұрған, сондай моменттерді ғана көрдім. И қарадым, все, значит, дальше көру керек енді. Аяқпен болмаса қолмен көреміз енді дедім да, сөйтіп қабылдадым. Бірақ Нұрисламға келген кезде ол жерде екеуінің араңда хайп болды ма или басқа не болды мен түсінбедім. Неге, не себептен ол баланы бойдың үстінде басын басып кеттің, сол түсінбедім. Бойынаға ма? Қазақтар түсінбеді. Енді мен haqqi o'zim sportmen deya olmayman da, endi media bayismanku, endi jangning ichida emotsiya bo'ladi. Men miyam avtomatik ushlolmay qoladi. O'zim kelganman, tepayapman, o'zim to'xtata olmay qolyapman. Bizde shunaqa temp bo'layapti. Қазақтарда бірақ нәрсе бар. Бізде қазақтарда либо өзінің адресіне артық кеткен кезде ғана сондай әрекетке барады. Қалған кезде ондай нәрсе болмайды. Yo'q, o'zim xohlamaganman, u narsani o'zim xohlamayman. Просто nima deydi, emotsiyada bo'lib ketgan narsada. O'zim undan keyin so'radim, uzr so'radim. Radnoy dedim, uzr. Emotsiyada tepib qo'ydim. O'zimiz kelishib ketdik o'rtada jangdan keyin. Енді не болса да октагонның ішінде қандай нәрсе болады, қойып мен сенің үстіңе шығып, қойып сен менің үстіме шығып, бір какой-то эмоция көрсетсең, ол бұл все СНГ-ға хайп шығып кетеді. Понимаешь, родной? Сен ана жақта просто тұрдың да, сен басын басып кеттің, и болды, сонымен типа унижение bo'ldi naqta. Kameralar qarshida turgani uchun ham. Endi jangda har xil narsa bo'ladi. Endi har xil narsa bo'lib qolishi mumkin. Bir urib qo'l sinib ketishi mumkin. Oyoq sinib ketyapti, odam o'ylab ham qolyapti jangda. Endi bu jang sport. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Biz endi hamma narsaga bizlar ojiz bandamiz. Jangning ichida endi har xil narsa bo'ladi, endi bo'lib turadi, lekin o'zim o'sha narsa xohlamaydi. Endi odam xohlamaydi. Endi bo'ladi, endi tim kuchli bo'lgan. U yerda odam ko'p bo'lgan, bilasiz, Xuma arenada Toshkentda bo'lyapti, tim kuchli. Один емес. Оны түсініп, одан кейін осы жерде айта кетейін, мен ана голд құсап или басқалар құсап, мен ешкімге вызов тастамаймын. Еркебұлан деп тастап жатсыңдар ғой. Кім тайлады? Мен тайладым Лично сен емес, вообще бәрі көбісі тастап жатыр оны. Мен лично бүйтіп Сатурн либо басқа деп айтып жатқан жоқпын. И екеуміздің арамыздағы ертеңгі болатын бойда маған артық андай не керек емес, испачка ұрып или көттен теуіп шапалақпен унизлетіп отыр тұр деген оны әңгімелер. Лично екеуміз чисто спортивный интереспен төбелесіп, спортивный интерес bo'lyapti mana. Екеуміздің арамыздағы urushaman, chiroyli jang bo'ladi. 2-aprel zaryadli qonli jang bo'ladi. Сұлтан, бұл жігіттер енді жақсы ғой, былай медийный жігіттер Өзбекстанда, бірақ енді көбінесе кішкене нажалость давить ететін кездері бар да. Мен андай неден қарапайым отбасынан шыққанмын, өз күшіммен көтеріліп келе жатырмын. Бұл жерде ерігіп жүрген ешкім жоқ. Негізі ше. Мен актер болсам да бір жерімді қысып киноға түсіп жүре берсем болады да.
менде Қазақстанда әр кастингтің есігін тоқылдатып, бүйтіп қай жерде не бар екен, қашан проект шығады екен деп сөйтіп жүрген адаммын. Маған да сол үшін, мен сол үшін келдім Октагонға. Маған да медийность керек. Осы сәтті пайдалана отырып, осы Қазақстан режиссерларына айтқым келеді. Мен осы бойға кәдімгідей пахать еттім. Сендер мені қараңдар, проекттерге обязательно маған мүмкіндік беріңдер. Мен мына жақта қалай пахать етсем, мен сол жақта да солай пахать етем. Мен 4 жыл театральныйда оқып, 6 жыл театрда істеп, әлі күнге дейін, осы кезге дейін қор болып жүрген адаммын. Мен сол үшін осы жерге келдім. Мен айтайын, Сатурнның нелері, фанаттар айтады, он обычный актер, жас бала екен. Қаяқтың жас бала? Сатурн мен братишкам, ол менің кіші. Брат, мой брат, манда большой, манда кәтті. Потом мен обычный актер емеспін, я необычный актер, я талант. И бұны сендерге көрсетемін, бұйыртса, Алла қаласа, иншалла. Кинода болсын, басқа жақта болсын, маған мүмкіндік беріңдер, просто возможность беріңдер. Мен осы кезге, Сұлтан, саған рахмет айтқым келеді, конференция негізі күшті маған возможность болып тұр, өйткені бүйтіп менен ешкім интервью алмады актерский жағымнан Қазақстанда. Сол үшін Октагон лигаға рахмет айтамын. Сұлтан, саған рахмет айтамын, жалпы ұйымдастырушыларға рахмет айтамын, осындай өз мнениемді осы жерде қысылмай айта алғаным үшін. Еркек. Qozoq eli, bauırlarım. Men bu yigitni profiliga kirganman. Kinoteatr sohasi bo'yicha haqiqatan opit kuchli. Kinolarni mixti. Yaxshilab aytchi. Yaxshi, umuman chiroyli o'ynaydi. O'z me'yoriga yetkazib boradi. Men misol o'zimning yo'nalishimda mahkam ishlasam, bu yigit bundan-da o'zining yo'nalishi bo'yicha kuchli. Misol uchun eng zo'ri Habibmi, MMA bo'yicha, aktyorlik bo'yicha o'zini urovini bor bu yigitda. Paddishga qilinglar, qozoq elim bilaman. Paddishga qiladi. Faqat puli bor, aqchasi bor, ministerning o'g'li, prokurorning o'g'li, chaqir bu yoqqa video yo'q. Talantlarni topish kerak, talantlarni chaqirib videolarga qo'yish kerak. Bu pul o'lsan, erta bir kun yelkangga qo'yib olib keta olmaysan. Qozoq eli, bavurlarim, paddishga qilinglar o'zlaringizni, farzandlaringizni. O'zbek bavurma aytib o'tirman. Xudo xohlasa.